Alright, karibu sana mutegeri wa Meru TV twithiro tugetegera mantu jegie nkathiti cietu rukiri rwanarua na ngategera nkona nkathiti yakwa ya The Standard na nkuruki nkathiti ya The Daily Nation chiontho ingono ciegie Pope Francis mbicha ciambere nkathiti ne cio ijire ingono ciegie Pope Francis urorikite na gututiga kana urarikirie na gututiga ntuku ya egoro ri tariki 21 nerare Easter Monday ya arombero kuthirwa agitutiga Easter Monday ntukwira ithaira were gukungwira kuriuka kwa Yesu Kristo kulingana na kalenda ya Akristo. Ko Pope Francis na arombero kuthirwa agitutiga nyuma ya gutongeria kanisa ya Katholiki kwa miaka 12 na ririkana nwe Latin American wa mbere gutongeria kanisa ya Katholiki. Kou rugono ruru twarona ngathiti na The Standard ngathiti na The Daily Nation. Actually ogategera ngathiti icio ijiri kuma karatasi ka mbere gwita monga karatasi ne gatunana monga karatasi gakenda ngathiti ya The Standard ingono ciegia ke Pope ure arare na muturire jwawe ari mutongere wa kanisa ya Katholiki kuma karatasi ne ka mbere monga karatasi ne gakenda kiri ngathiti ya The Standard irugono rwegie Pope Francis. Ogatagara nuka thiti ya The Daily Nation kuma karatasi ne kambere monka karatasi ne ka monka karatasi ne nyeo gatunana no ke 10 actually 10 ne ijere monka karatasi ne ge 12 nyaru irugono rwegie Pope ko naru kathiti egintu kira ina kyo gikinene sana na zaidi cio ijere ngono ciege gikuo ekia Pope Francis urora Pope wa kanisa agaka mbetikire tombiye gutegera ngono cia Pope kuma kiri kathiti ya The Standard ara bogete goodbye Pope Benevel Buriani adios ne ubandikite ire topic ya ntukwa narua ndene karatasi ketu kambere na totonya ara karatasi gatwire ikegie mbicha karatasi ne gatwire igakonania mbicha cia Pope ukona mbicha ya Pope kagita na karari Kenya mwaka 2015. Pope Francis aliongerete Kenya 2015 November tariki 25 na ukamona huu alingi mbicha bena oro ali rais Daniel Moi, oro ali rais Mwai Kibaki na kuruki oro ali rais Uhuru Kenyatta na ara ntere cha Nairobi ukona bonde ni baringi mbicha yeze na ara ndene ikulu nini ya rais ukabona tongere babo badatu karatasi negatwire baringi mbicha na Pope Francis kagita na kana arena ndio ngayenda nenzegoro ya Kenya nkoroki karatasi negatwiro kona mbicha kathumba tia Akristo bakathoreki kuma ntere mwanya barabo onekene gweta na mbere na gweka mbicha tia Pope Francis ati nkuona kwena Akristo kuma na London ebekete mbicha we na ndene kanisa gumanyakana ta Westminster Cathedral. Tukona Kristo ba Holy Family Basilica aza niaza Kenya na Nairobi. Ukona kinyambi cha Kristo na Manila metro wa Manila ndene kanisa kako manyakana ta Baclaran Church. Yu mbicha ugachio na karatasi negatwire ndene kathiti ya The Standard. Mbicha ugachio na karatasi negatwire ndene kathiti ya The Standard ciegie Pope ura kurikana karatasi negatatu no rogano rwegie Pope karatasi negatatu Norogono rwegie Pope baruga Pope acherwa 1936 na rato tigere 2025 arena miaka 88 ke karatasi gatatu ukona baruga Pontiff hailed as moral icon, voice of the voiceless and a reformer aba kudura ba kana karatasi gatatu agakona ni ora Pope arethiritwe agikathwa kurikana riboti ichithiretwe chigitwa ni antu mwanya kuma nthiguru nyuma ya gikuo gia Pope Francis uria urakwire ntuku wegoro Easter Monday arena miaka 88 kagita na karanta tu ichi chiteta na mbere na gutamba aja nthiguru na chige gikuo gia Pope Francis kuririkana Pope Francis arimenyekana ka go celebrate gukenerwa taumo atongere bara tongeretie na njira enjaga sana na nkuruki kwithirwa akinya area urumwe kire anto bonde banthiguru kuririkana na aja Kenya kwina Akristo ba Kenya batongeretwe ni Archbishop Philip Anyolo bogete Pope Francis arare voice of the voiceless kana arare kajo kire baraba tukumba kwarie no rabarairia na nkuruki na arare advocate wathere kiao na gintu gito human dignity, peace, mercy
and human dignity. Bakuga Pope Francis aranekanirite muturire jwawe kiri gutambia ruteto ro Murungu kana gospel of Christ kiri antobonde ko kona haja nande are atongere kathumba bonekene kuthura bagikatha Pope Francis. Rais William Ruto Kenya na aronekene kuthura agikatha Pope na kuga anarethiritwo agitongere kanisa gakathoreki na njira enjaga sana. Rugono rum ukarona karatasi ne gatuthatu karatasi ne gatuna no rugono rwegie Pope karatasi ne gatuna no rugono rwegie Pope kiri kathiti ja The Standard bakuga Pope Francis urora kwira ntuku egorom akethirwo ari ki history ta Pope urekete manto kathomba ja mwanya sana kiri Pope bangi bauka nyuma irire kana araerie to the people's Pope kana Pope wanto ira arae mono na bobo nyuma yo kuthirwo akiza na mawatho ja gutigira ne ja gutethia akristo bonde uria uri iguru na kinya uria uri nthiguru. Kwa ukethirwo kionaga for example baje na ngerekano ya Pope Francis kwa gintu athithia kissed prisoners feet kuririkana kuma Benedict agukua Pope Benedict agukua December 2022 Pope Francis nombere kuthirwo akijukia wathani kuririkana nande nombere kuthirwa ari muntu wa kwinyia kiri antu no ntu kinya nomba kuthirwa akithire gintu gitwa kissing people's feet kana kissing the prisoners feet na tetaira mantu jegirera kana climate appeal na thagirwa akitetera mantu jegi mogaruruku kiri kanisene iraba gotara gichunku church reforms na mantu jangita zaza ko kuririkana arare rieto the people's Pope nontu narari monya na Pope bangi narombera kuthirwa akireta mogaruruku kathumba kiri kagita kawe kagutongeria kanisa ya Kathoreki. Ugatonya karatasi ne gatutantatu na karatasi ne kamugwanja chionde nongono iji chiegie Pope Francis uretete na mbere na gukungwirwa nthiguru yonde. Karatasi ne kamugwanja baruga what happens after the Pope dies. Nyuma ya Pope gututiga imbi ithithagua kana natagwitaga na mbere ngakuthomera uragwitaga na mbere nyuma ya Pope kwithirwa agitutiga. Baruga process nezi nyuma ya Pope kwithirwa agikua kanisa ya Kathoreki itonyaga gikagita betaga sede vacante ezi na gichunku ito vacant see ito sede vacante niyo batonyaga aria kandi no ora munene ajoka yo tongeria monkantu kwira Pope umwe wakathurwa kandi nozo ora munene ajoka yo tongeria ethero akimenyekana taka malengo kana Chamberlain na nande uro kwerekana no kujukia utongeria thakagitena gakanyuma ya Pope Francis agukua imto kuma na aria Irish kana Irish American wijekena ta Kevin Farrell uria wathururwa ni Pope Francis February 2019 wojo no kwerekana no kadi no kajukia utongeria monka Pope unge ethirwa akithurwa kadi nojo kajukia utongeria mbere Pope unge athurwa aririkana kinya no witaga na mbere na kuthukangia kana gutejaniria iria gwitwo Fisherman's Ring. Fisherman's Ring imbete iria Pope ethagirwa agikira eu ikathukangwa kuonania era ya Pope we kuthira na nande ni era ya Pope ungi umweru kana end of a papacy eu na end ya era ukadi noro kajukia wathani mbere Pope umweru no kathukangia ring iria Pope arekirite. Number 2 kadi nozo kajukia wathani kuririkana nwe ura confirmire gikugia Pope kadi nozo na confirmatia amuringa mutwe na gantu bagwita special silver hammer akimwita ari tore yawe guciaro au ne confirma akethira Pope agu tutiga nyumene kandi no bonde nthiguru onde bakethira bena michemanio ireto general congregation aria bageka ntuku kana tariki ya mathiko ja Pope mathiko jaja batere kuthithika kire ntuku inya kana ntuku ithanthatu kire ntuku inya kana ntuku ithanthatu na nyumene bakethira bageka tariki cha gutigira ne bakuthura bakathura tariki cha gutigira bagwika ntuku ra bakamuthika
kuririkana Pope bau kabere bathika wa ndene ya St Peter's Basilica na Vatican, lakini nande Pope Francis we araugere akathikwa naria Basilica of Santa Maria naria Rome. Pope bange bo kanyuma bathika wa St Peter's Basilica, lakini Pope Francis we mbere yakwa augere wate kwenda kuthikwa no athikwa nara gugutwa Santa Maria Maggiore naria Rome. Nyumene after kumuthika ango gutariria process uria geta mutegeri ukathira kwena cardinal 135 badani cardinal electors baba ne baba kethira bakenengero kanya ga kuthura pope. Cardinal baba bakethira bari amwe na bagatingira ntu amwe abomba kuthura bakithura uria nande bakwenda atwika pope wa gutongera kanisa Catholic. Gukethira kwena ithandũkũ biire bira bigekirwo kura izi na oro ithandũkũ bibi bigekawa oro kire na ugoro ontuku. Munkariria candidate umwe uria ukethirwa athuri na kura nkurukie 2/3 akethirwa agishinda na gutwika pope. Kiri ontuku ira ba cardinal baba kuringa kura kura ithi chitha chikethua kwethirwa gutwa urameki 2/3 atwika pope au ni okona toiye black, lakini ntuku ira okona bakomba kuthura bakithura mtu na 2/3 cardinal baba baithia maratasi jara jagaita toiye white na toiya white izi yeuma ikonania bare na pope mwero urabarekitie na kuthurwa nana nde bakethirwa bakimwikia kumwikira nguo na nkurukiba mwikirumba gwita room of tears nikenda agategera future yawe na nyumene agatwika bishop wa Rome na atwike pope wa nthiguru yonthe. Kumenya rugono runkuruki rora gukaraga nyume ya pope gukua ikaratasi ne kauga tona kamugwanja ndene yankathiti u ya The Standard. Iyo ichangono cha pope ugathira ugichionaga ntigane kidogo na chio tutagere rugono karatasi nege komi gathete na The Standard. Ruto takes Kenya's wish list to Beijing as trade with shift. Rais William Ruto neregeri kwamberia ndionga ya ntuku ithano nthiguru ya China ndionga ire ambiritie ntuku ya Narua ndionga ire kwirikana itete gutegera manto ja diplomacy, manto ja economic na manto jange kathomba katika nthiguru ya Kenya na China na mono nthiguru kana capital city ya Nairobi na area ya Beijing. Kuririkana Ruto ni mutongeria wa mbere kuma Africa kwethirwa akiriongera Beijing nyuma ya nthiguru ya America kwethirwa ikika tarifu chekurungika imwe cia global trade kana wendi na uguri bumwe bwa ma nthiguru arana ndi Ruto akoreka no mutongeri wa mbere wa Africa kwethirwa agikinya nteriu. Kenya ni nthiguru ya imwe iria ya affected nyuma ya Donald Trump agwika mawatho ja kurungika mantu zegi wendia na kinya uguri kire jamwe za mantu jara Ruto kwirigirwa kuthithia na China imanto jagi extension ya SGR ejeto standard gauge railway ere kwerekana kuma Nairobi etamonka Malaba igento kemare kira Ruto erigeri gweta kwariria China nikenda batetheria ku extend SGR yuma Nairobi etam Malaba igento kenge Ruto erigeri kwariria imanto jagi China's Belt and Road Initiative eta BRI ara kwerekana akethero akenegotiate kuthondekwa kana China enankere Kenya mbeje kuthondeka barabara ya kuma Rironi Mau Summit Malaba ire kethero dual carriage. Manto jange ijegie export kana wendie bo into bya miunda tambokando kaoa into binge tabiu ko rais na mbere tiandunga yantu kwithana na China ara kethero akiareiria manto zonde ethero ange gutariria rugono rukaro na karatasi nege 10 na karatasi nege 11. Yes, ona ukari mbita ngathiti na The Daily Nation nya tena matazamo mengi na rogo tena matazamo mengi actually ngathiti ne cheto ingono chiege pope karatasi ne kambere pope karatasi ne gatura gatuthatu irwegie muturire jwa Pope Francis urora arekire na gututika ntuko yogoro ari na miaka 88 okona rugono ru aja okona Pope Francis mbiche chiawe egunto mwanya okona mbicha ari nara ya Vatican ukona mbicha ari nara Rome ukona mbicha ariongerete kinyanchera
yani kuririkana ni pope urendete anto mono na arariungaire kinya anto baraba gwitwa vulnerable people, anto babungi, anto baje itwera, anto bangeta bau. Karatasi na gatuna na gatotano indionga ya Pope Francis kagitana kara ariongeta na aja Kenya. Kuririkana Pope Francis ariongere Kenya mwaka wa 2015. Area ombere kwithirwa agicemane na Kristo bakanisa ya Katholiki na kinya atongire kathomba banthiguru ya Kenya. Ko kona rogono ru karatasi na gakam aran kona agwati ugeni ni uro ari rais kagitana kau Uhuru Kenyatta. Ukona ambicha wenyuma yago kinya keni ne kiandega kia Kenyatta International Airport November 25 2015. Hii bicha nyingi wachiona kagitana kara Pope ariongete Kenya omba gweta skuru St Mary's School Nairobi, omba gweta Korionga Nairobi araneria na antu achemane kinyana Moi Kibaki na Daniel Moi na Nkoroki athithia mass na Nairobi. Ko okona rogono ru karatasi na gatuna na karatasi na gatutano. Karatasi na gatutano tatu na kama kwanza, who might succeed Pope Francis? Who might succeed Pope Francis? Kwena mbicha chia antomangana anto akwekenda baraba kwerikana nebo bomba kwethirwa bagi succeed Pope Francis. Kwena omogo to Archbishop wa Marseille French ana na miaka 66 aletwa Jean-Marc Avellini. Kwena Cardinal Peter Edu ono wa Hungarian na miaka 72. Cardinal Mario na miaka 68. Cardinal Joseph ono kuma nthiguru ya America na 72. Cardinal Mateo ono kuma nthiguru ya Bologna na miaka 69. Cardinal Peter Koduo ojo no Mwafrika akiure aza no kuma nthiguru ya Ghana na aririkana ari na miaka 76. Ojo no ake Mwafrika areto Cardinal Peter Koduo okuma Ghana nya aririkana no mbe kwithura succeed Pope. Cardinal Luis kuma na ala Filipino 67 years. Cardinal Pietro kuma Vatican 70 na wamuthi Cardinal Juan Jose Omela wakuma Barcelona ari na miaka 79. Bobo ndenda kuthomera ibobo amba kwithura baki succeed Pope Francis kire gitega gutwika Pope wa gutongere kanisa ya Katholiki. Nego kari chionde ngategera nkono no ngono yu chionde chie Pope ore ethiritwo akikumwa karatasi nege 12 no cio Pope Francis message kire ya Kenya ire jira kagitare kara ariongere ne mantu yange tazamu ngerekania na kathiti cio turukirwa na arua karatasi nege 15 irogono rwege sibitari ya Medihill ire rerekana nethiritwo egita na mbere na ngugichia wendia na uguri bwa bimwe bia irungo bya mwire na mono kidney. Kuringana na analysis kana chunkune bara buthithikite kuririkana kire 382 kidney transplant ire chithirito chigititho na mbere gere sibitari ya Medihill kire miaka 6 ikurukite 75% bara bombete kuthira bakende kidney chiabo umete rutere rwa Mount Kenya. Mount Kenya Northern Rift Region. Na ndiko kuririkana baraba inge bomete rutere Mount Kenya baraba thirita bakendia mpigo chiao nikenda baka gwa tambecha. Ko kono rogono ru karatasi na kau ka 15 arago kwerikana ati antu baraba inge bethirita bakendia mpigo chiao kire sajira chithita chikithikana na sibitari ya Medihill iba umete ruterero murima kana ro Mount Kenya iba bethirita baki andia mpigo chiao rogono ru okaro na karatasi na kau ge 15 ngwetikyo tengo ninge mutegeri iwi chongono chimen ntikwe narua iwi chongono men ntikwe naro nonto actually basically naro kirake muriki mono imanto jegie Pope Francis egekukiawe na manto zange otajaja au nago kinyamuthia jo anteto sheto chankatheti chigoro nkatheti ekuketha no kwanda kumanya manto za maingize gie Pope ndio ngasiawe ora Pope unge akethro akithurwa na manto zange tajaja oni nkethro angechokagira na mwatongere bakuma Abo West ndene gechugo bunge ga Central Imenti tuthuja na tutegere ntukwa naro tweregereta kuthikira vetting kana muswada jo kuthikira baraba rekiri kungwa mauri kuma na hara ndene ya bunge ya county ya Meru ko inchokerete na mugeni wako kumantere cha Central Imenti kirewadi Abo West tutho tukara iria mantu jage siasa na utongeri.